Hello my people. Turi wa gatanu kabisa, wa gatanu wa weekend ubanziriza weekend nk'ibisanzwe. Nizere ko mumeze neza kabisa. Ni iki rero kituzanye muri studio za Emmanuel 250. Ni amakuru mashya y'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport kabisa ku mukino uzayihuza n'ikipe ya Rutsiro FC ku munsi w'ejo kabisa, aho izaba yasuye iyi kipe ya Rutsiro kuri stade Umuganda. Hari impinduka rero, impinduka mu bakinnyi 11 Rayon Sport ishobora kuzamanura muri iki kibuga cya Rutsiro FC. Bisa impinduka zihari kuri uyu wa gatandatu tariki 28/02/2024, ikipe ya Rayon Sport irambikana n'ikipe ya Rutsiro FC mu mukino w'umunsi wa gatanu wa shampiyona. Ni umukino uzatangira ku isaha ya saa 9 z'amanywa ubera kuri stade Umuganda, aho ikipe ya Rutsiro FC irimo kwakirira imikino yayo muri iki gihe kabisa muri aka karere ka Rubavu. Uyu mukino urakomeye bitewe n'abatoza barimo gutoza aya makipe yombi. Umutoza w'ikipe ya Rayon Sport aheruka gutangaza ko ikipe ye noneho yizeye ndetse igomba kubona intsinzi kabisa, igakora iyo bwabaga ikabona intsinzi, ikabona amanota 3 kuri ikipe ya Rutsiro, dore ko mu minsi ishize yakubise Gasogi United igitego kimwe kabisa. Kensi perezida ararira kabisa bitewe n'ikipe ya Rayon Sport yari imukoze mu ijisho. Umutoza w'ikipe ya Rutsiro FC Gatera Musa atangaza ko uko yatsindaga ikipe ya Rayon Sport, agitoza Gorilla FC, n'ubu ari byo agomba gukora, ndetse ko ikipe ye yiteguye kabisa guhangana n'ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport imeze neza kugeza ubu, ndetse abakinnyi barishimye nubwo batari bahembwa amafaranga y'ukwezi kwa munane bitewe n'ikipe cy'amafaranga ikipe, ariko uduhimbazamusyi barimo guhabwa kabisa, barimo kuduhabwa, nitwo ubona turimo kugira icyo dufasha muri iki gihe iyi kipe yishimye. Nubwo ku rupapuro ikipe ya Rayon Sport ihabwa amahirwe, ntabwo wakirengagiza ko ikipe ya Rutsiro FC imeze neza, nayo imeze kugera ubu ni ikipe iri ku mwanya wa kabiri kabisa ku rutonde rwa shampiyona rwa Rwanda Primus League kabisa. Iri ku mwanya wa kabiri kabisa n'amanota 7. Irushanwa rya gatatu ni ikipe ya polisi kabisa, iri ku mwanya wa mbere amanota 3. Umutoza Robertinho rero urimo gutoza Rayon Sport kugeza ubu ashobora gukora impinduka mu bakinnyi babanza mu kibuga. Uwitwa Aruna Musa Majaliwa akicazwa mu kibuga hagati kabisa, hagakinamo Richard ndetse na Niyonzima Olivier Sefu hamwe na Muhire Keve. Abakinnyi 11 umutoza Robertinho ashobora kubanza mu kibuga imbere ya Rutsiro. Izamu turasangamo Kadime Ndiaye, uyu mu izamu kabisa. Ba myugariro harimo Omari Nginge, Sabimana Aimable, Bugingo Hakim na Ombolenga Fitina. Naho abo hagati Niyonzima Olivier Sefu, Richard na Muhire Keve. Ba rutahizamu ashobora gushyiramo Prince Lenga Kanga Junior cyangwa na Aziz Basane Karuangana na Charles Babla Adaile. Abo rero nibo bakinnyi bakekwa ko bashobora kubanza mu kipe ya Rayon Sport, aho izaba yesurana n'ikipe ya Rutsiro kuri stade Umuganda.
nzere ko mwese muri update kuri uyu mukino kabisa, tuzareba uzatwara amanota atatu. Mugire umunsi mwiza rero mu makuru ya update buri saha uri kumwe na Emmanuel.